Любите любимых немедленно. Не ждите ни завтра, ни после. Живите живыми без времени. Не ждите удачного времени. Балуйте друг друга улыбками. Целуйтесь, как будто вчера. И в жмурки играйте, как малые. Живите не скучно сейчас. Держитесь руками и мысленно. Дождитесь звонков, телеграмм. Свяжитесь в тугие и прочные, в самые крепкие узы. Любите любимых немедленно, милых, родных и законных, гражданских и непутевых, неудобных, хороших мужей. Kayada kihi ortodoyduga kelerigir, üyhayınattan kınatlanan ayılan gelir. Bu kınatlanan beni, kırıdı çöbekte sırdıktan üyhe dayır. Ondan, olu koçurdarga, nökü buriga, kini kınada sarpılınsı. Bilgi düğünü geroybut, tuğtanı, Uğulçu atırkeyi olmadan, kini en, min, bilgi kurduk. Oluğu kaydak bağrınan, jılxatıgar anımlık ıyağın seyirliyakta kılınan, ardıgar ol ıyaqqa söpsöspekte bollar, jaktar iye keyi bıhıtınan. Kündägi kıhılkanı bıharan oğulorun sırtık solga sertten, oluğun oğustar bilgi üyelennek bolar. Kine kınata, kineni sirdir oğulurun setihilerine, taptır ületine, uanna ayar kukka ıllarbıtınan. Ügüs berteğay tepsevneh, kırattan dağını üyelinden, qoğon ayatçı, kanditer, iye. Biyeğe bugün ülcettır Natalia Ivanova. Kınatta bermeğe. Yühəndən kötüqbün, kursunmun könnerin, kıraya barıqbın, ürdükten eygin, taptı görüqbün. Kınatta bermeğe, tənәрі kötüqbün, kolasta bermeğe, lınkını ıllıqbın, jirili jireyen, toyuqbın, toyuqbın, jüyer ciddilə, ırını anıqbın. Kolasta bermeğe, taptal bınılıqbın, imiges tahanı, bermeğe kasıgeliyem, ünkü beregeqbin, kistelen sanabın, kılannak kamsanın, alıptar menin, eyyaqa anıqbın, bermeğe segeliyem, erelle bermeğe, sanabın güyürden, eyyaqa attanan, sillerin barıqbın, meheydeli tumnamın, dabayan tiyekbin, erelle bermeğe, kıyıga uyan, emmeğe berderge, taptalgın. Natalia Ivanova, Natasha, Basatan turan eğigen Saha Respublikatın iyelerin gününden iye kihi bolaran bahidnanja ayılgı Narota Emetin Jetin kolektivin adıttan iditik istinike gaddelibet ona yaka jabo sibekki jörbetin tuttarapatın kömünde. Sepça kündü körəçüler bugün bihigi sehergehebet
Наталья Ивановна кытта кини оттогары беккеден билегет бета таланна кондитер. Онута бүгүн асастагын ийин тугунан теманы октылбаппын. Бүгүн биги кини аяр алыбын, кини аяр тутар ейитин оғандарын тугунан кепсетебит. Жа Наташа бастатан туран кимтен киннәккыны, кантан карнаккыны, күндү же подписчиктарга, күндү көрөчүлү билер кыратык сехеккере. Үттүө кәһәне күндү мигин Инстаграм нүнү көрөр истәчиләрим. Мин аяк таламын серген агачыларым бүгүн эханан бу прямой эфирде болла айылгы командада терген на долгуябын. Оннан мантан кеһә сәргәк вечер болу ден әренәбин. Мин бәйім чырапчы оджугунуттан төрүттәкпин. Без оғылақ ылга төрдүс оғынан төрәбіттім. Түйет уолар тотугар соғотоқ кыспын. Оннан бұл аяқталаным мені бар білген кынатын де илінен көтөқчы. Чатугар боллағына қадар біле боевой хоғыз маңдық туын характерін оттан түйет уол оғы орта туырылар бұтын боллаға деп өтті? Нұрық боллаға деп. Сенден мәлі кейде бітін болды да, осколаға? Нар ол күрдік кыз чилдір. Бұл қоған айытынан осколаға сылжан жарықтан мүмкін білебет. Ондықтан бұл қоғанларын қайдына амбастай бәшәйттен меттерей, қоғанларын туық сетейлі әқтәрі, құлыра қанны кәмет конкурскайын кірті бұтын, қоғанлардың тәсілді бұтын дұр. Конкурска ден сүбе мұнияққа бұтым амбастығы онына бұл он екі ғаланыра түтер бол бұққа әдер ғұриячылар сүбе мұнияқтарға республиканскай ұлақан совещание болар. Онна аяр бұттақ таларына әдер жонлары көғыләнлер ұлақан маститай ғұриячылар, өретелер тақиялар ол хамин престижный болар бір республикавдығар. Ол онна нучалы, онна сахалы айымелар бұны бұппар нучалы біле тоқайып бұттыра блокка. Бастықыбын онна жыбыттын, бастықыбын онна ғұриячылар тұспыттын. Ол кенеттен чабу бұйыл ғылаға әмие білген ұңғырлан олар бұд, но из-за пандемии перенесли на неопределенный срок. А так онны бұғырызға қоғанынан болбаққа кәпсәнінен қыттары сылжан. Кәпсәніне талбыттыра. Оны тұм бұсаз біле бары білебет республикаға бір білер рығыпыт кетжа тәребет қоғанын көрәғар, онны мұңытур қайылақ бол бұтым. Оннан үйірбітім ден әлбәқ кеге қиын бітебіттенлер. Білі бұйшыны конкурс кәміттен қос самайын күрдіктен да жол кетжақ бітемін. Конкурс бар бастағыт кегені кеге барытта өйе бүтіттен мен үйірдім ден меқа сұлиян тұрардақ. Онтан бұл бігеге осколаға үйрені хәджамы пейнер екенігер еті сылжамы Сама-самай мені мек қыртыр қоған құры бұтық болам ұчақ қоланар етім деқі. Оны болан бәрем болғы бәшәттерінәққа жалы бұғатын ұлақан тура пайыр құрдық жағаналар болалар деп. Тұра су бені қырғыттар, еген өттелері көріянлар, еген еді. Тұғылықты арында аяқ кен көріян өте болу. Оны аң басығы қоғанлықтан қанна бәшәттермеде. Бәлем болға бәшәттермеде кескілге кескілге. Онна içi saka seriden atınır. Saka seriden içinde bulgan qahıp barını. Min simyan tuğunan statiya bölümlerdir balahaga. Olunna min bilik kıtalı önküydeden qoğamın bücətlərdir. Ondan çolban mı? Çolban mı bu yıl arbadağına deyik. Prozağa bilik etçik kepsənləri zoriyabın. Ol çolbanға bücətdən elibdire. Meğe nağlıqan Блитох медаль, почти медаль, потому что Беги республика втыгар самая престижная, сырналар, яханнар, хурна болар. Онна самый таланнақтыры бешәттілерден мен өйді білләғаттым. Оны бұйыл кәлем бәйбін бешәттілердерген наға үрдім. Онна
нахадок. Самый сөтке хына было беребитин чолпон урнал оттон беги республикалы бир бастың издание болла. Эти сама аячыларга Фотограф солус сагаттан шыныр раттан Тети киджа тугунан конкурсын тугунан эттен, онно боллагана мен билен кынат тен тономия кадар бе Рита философское значение лах кутду карай өйдө биле кутду кохон суруллан онно тиен кыйын турар ден. Онуттан биге же Петр Михайлович Решетников атынан Чоропчтагы народный театр быт режиссера Сарыл Сирцевде Üyereten bu Jorokiyagaja agары белем, onun жабахалсы билген күндү көрөчүлөр. Сирцев толорутугар Наталья Иванова суруютугар кынат тем хохану сеңерер. Камбыт солум катылах, кайылах, каргыстах. Келбит солум керелах, кейлах, келейлах. Турабыт солум тусту, тудугу, тулую. Аяным эме, айылах, аргыстах, айыгыттах. Сүйрері долгунум сүдүктах, сүректах, сүрүктах. Оңороролугум оюлах, оксулах, оңюлах. Тулалар түмселлер, адастар, өстөктөр, сиемектер. Бөленен көрөбүн эппинен, тылбынан, илибинен. Дуғабын тыдыман, қанынан сүйререппін тариян ұтатыман. Тулу ерері дейінгет оқсуман, тобуктағыры дейінгет оқторман. Мен әме ардығар көтөбін, көрөбін, көренебін. Күйіспінен мөксөммін, корсуммын илинен дайабын. Оларын қоппаппын ардығар мен сатан. Бу түхер бұл жаттан ахаран әргелілер иңирим тардылан, кырағы қарағым бөленен кыраттан самнаммын, кынаппын ұстаммын, күйілақ кырықтақ кырағас кырақый уяғасабын, төттөрі түйенмін, бүгемін, абабын, алғаспын ағаммын, адәрі қарата атақпын соғыбын, сен ағай денеммін, сик болын, сүдебін. Оларын бүдігір бүк бар бұд бүрік олауым. Бөді төлі баран бөчікі сүрағым бөр бір тәбен бөмчі санам бөлі медедестен төс бір толыры тыын кейрен. Тымыр айы тыынна қан сүйрен тыын жасы тыытыңырақ батары кымақтан, көксі бір қатанан кедетчідардан, кәқті бүт күспін өлен бердір. Саңа үйіммет кырақый күнатым, кыйлақтық сапсынан, кырай қаллаңна кыйраты әбіде, күн сағаттан кыдыста ұмайын. Кылғақтардар қомысыр едім, қоғуян, туайын, қорсун санам, қоғынны қоңдысты әде, қоройын. Болдun үйелі, болдun көті, болдun жолтон, иккісте дилли. Же Сарыл оттон мен санаға кәдір қоғын, ес қоғынын энергетикатын баратын берді дейққа. Тәйне ақсалырдым. Кәдірі бұны көпсүйінің манны қадыры тұттымнығылар егеуі құддық Татариян асылыр дейққа. Же бүнді көрәтшілер бігі Наташа бұд, бігі Чоропчуғы тұлығығыры болбаққа, республика болбаққа бүтін Россияға, оны тағынан Россия тағығар әме белдер көстер кейі дейққа. Оның бұланы бұл бігі бері бітігер, анан менен же нючалы саңара, нючалы өйдер подписчиктерғар бұл береге блогы бірімнен тұрып, оның толықса бойыман бірі нючалы тылға көхөвет дейққа. Добрый вечер, уважаемые подписчики Натальи Ивановой, уважаемые зрители.
У нашей героини в социальных сетях, а конкретно на странице в Инстаграме, более 15 тысяч подписчиков. Хотя Наташа себя не ассоциирует с человеком медийным, но по нашим меркам, Наташа, ты являешься именно таковой, да? Вот. Как я знаю, есть подписчики, то есть поклонники твоего творчества и в Израиле, в Турции и во многих регионах вот, России, даже в Киргизии, да, по-моему, или в Казахстане. Ну вот, и мы не смогли пройти мимо вот такого факта и сделали специально такой блог на русском языке. Чтобы для своих подписчиков ты подарила свои замечательные стихи. Но прежде всего хочу вот задать такой вопрос, и, наверное, во многих регионах России, даже вот за рубежом, наверное, задаются вопросом, откуда простая якутская женщина из маленькой деревни знает так хорошо литературный, владеет хорошо литературным, поэтическим русским языком. Вот такой вопрос. Это громко сказано. Во-первых, добрый вечер, дорогие мои подписчики, вся Россия, с Казахстана, девочки из Бурятии, Иркутска, Сургут, я вас люблю. И сегодня мы специально для вас сделали такой маленький русский блог. Это все для вас. А так, насчет русского языка, конечно, я ею не владею в идеале. Естественно, с ошибками, грамота, все это, конечно, как и у любого человека, даже носитель самого великого нашего русского могучего и то не знает на идеальном. Но любовь к этому языку у меня с детства, я очень люблю читать наших русских поэтов, писателей, поэтому он у меня в крови, и все-таки мы живем в России. Ну да, конечно, и у нас в республике второй государственный язык является русский язык, да? И благодаря, наверное, моим учителям из школы. Хотя мы живем в чисто национальной деревне маленьком, с населением 700 человек, там русских нету, одни якуты живут, но все равно я очень люблю русский язык, и у меня друзья из Оренбурга, из Москвы, я вас обожаю и люблю. Ну вот, ну и, конечно, сейчас, уважаемые подписчики, зрители, поклонники, Наташа подарит вам свои замечательные стихи на русском языке. У нас уже как 2 дня зима стоит на улице, в Якутии уже зима, давно сугробы лежат, еле заказываешь такси до подъезда, потому что замело. И вспоминая наше короткое лето, я хочу вам прочитать более такое веселое стихотворение «Скоростное лето». Сели мы в вагон скоростного поезда, полон был перрон пассажирами выезда. Все махали радостно провожающим из окна, кто-то громко диктовал про поливку и кота. Поезд в лето двинулся в сторону мечты, быстро скорость набирая, он стучал колесами. Пассажиры по местам разбирали багажи, кто совал рюкзак на полку, кто под лавочку баул. И по вагону не спеша разлетелся аромат свежежаренной картошки и с лучком, и с коньячком. Но так быстро мы добрались до июньской станции, что картошечка в мундире не успела к шашлычку. Но у нас в разгаре лета это дело мы забыли. Наливали, поливали, дальше ехали к мечте. Кто в диете? Вы в пролете. Доставайте балахоны. Не успели похудеть, ведь июль уже издох. Снова поезд тронулся, но веселье чуть утихло. И вздыхая хором север, прибыли мы к августу. Что-то солнце жару бавил, и вечерами ветрено, белых беззаботных больше нет ночей. Сели-то мы на поезд, знали ведь, что в скоростной, и покупали мы билет самый дорогой. Но от поездки, как всегда, получили только гонку от июньской станции
до Августовской станции. Дорогие пассажиры, не забудьте сдать белье. И багаж свой проверяйте, чтобы ничего не потерять. Лето закончилось. Браво, браво. Ну и, дорогие подписчики, оставляйте, пожалуйста, комментарии, потому что у каждого творческого человека есть такая, ну, скажем, привычка читать комментарии и окрыляться от ваших слов. Так что Наташе, наверное, и это тоже, да, помогает в авторстве. Инстаграм мне дал больше, чем каждому, наверное. Это огромная площадка и огромная поддержка вот незнакомых тебе людей. Они вообще окрыляют, здорово помогают мне перебороть свой страх. Например, я вот даже осмелилась сделать сегодня прямой эфир, обратилась к Ивану, и в итоге работает целая команда здесь. Целая режиссерская и сценарская работа, так что Инстаграм — это вообще сила, ребята. Так что... Вот в поездках, да, я знаю, что ты ездишь, например, в Москву ездила, да, вот с мамой. Ты встречаешься вот с друзьями по Инстаграму или как-то переписываешься или чем-нибудь помогают тебе? Ой, мне вот через Инстаграм у меня очень много знакомых с других регионов нашей необъятной России, и мне даже высылали открыточки из Америки, мне отправляли посылки из Владикавказа. Виктория, я тебя люблю. Мы с ней всегда вот тепло общаемся. Уже друзья давным-давно. У меня в Якутске очень много друзей. Из Москвы тоже постоянно пишут и даже обижаются, когда я очень много пишу на якутском, потому что они тоже хотят читать меня, поэтому просят всегда, может, переведете нам на русском. Вот. Так что я вас очень люблю и предана вам и вашей доброте. Это всегда откликается, все равно доброта помогает, вот, очень человеку всегда она помогает и окрыляет. Ну и следующее стихотворение для твоих подписчиков. Ну что Инстаграм? Всегда есть, конечно, все люди помогают друг другу, помогают советами. И вот когда я в своей жизни, у меня в моей жизни была трагедия, я потеряла любимого мужа, и многие начали мне вот говорить: ты очень много говоришь о нем, не надо писать о нем. И у меня вот однажды ночью появились эти стихи. Я хочу их прочитать. Они на русском языке. Не запрещайте вы напрасно не думать и скучать о нем. Не тратьте вы слова бесцельно, не восприму я, увы, никак. Моими мыслями не правит ум раздельно. Оно поглощено, и ослеплено, оно без вас от мира разобщенно. И право больше не услышит вас. Люблю его, я повторю мучительно. Я жду его, держу без памятства. Мне больно, и не унять ее, и вы бессильны. Не затыкайте рот, оно кричит в ответ. Я много дней, ночей и в одиночестве живу, как в лабиринте и без выхода. Ищу тебя, я наяву неистово, и так же безвыходно блуждаю я во сне. Не запрещайте вы напрасно, не думать и скучать о нем. Не тратьте вы слова бесцельно, не восприму я, увы, никак. Ну да, и, конечно, вот хочу внимание, да, вот остановить на стихах «Ромашковый букет». Но здесь уже между строк, как бы говорится, о красоте нашей природы, о любви, о лете. Но я знаю, что ты очень любишь лето. Очень люблю. Да, и даже вот в твоей странице, да, вот в Инстаграме, ну, очень много
внимание вот именно этому сезону года вот уделяется, да? Ну, наверное, да, потому что осенью хандра, как говорится, Меланхолия. да, муза чуть-чуть отдыхает, но летом у нас в Якутии очень короткое лето, как вы знаете, и просто за 3 коротких месяца надо успеть все, да, вот подготовиться и к зиме, и стихи написать, и все, и между тем еще полюбоваться природой, да, нашей быстротечной. Обязательно. Ну и, пожалуйста, вот. Лето — это всегда цветы. И последняя наша поездка с мужем на природу, это мы собирали землянику. И я с подружками собрали такой большой, огромный цветочный букет ромашек полевых. И эти воспоминания для меня всегда теплые, радостные, ничуть не грустные, но все равно со слезами на глаза, это радость. И поэтому я хочу вам подарить сегодня ромашковый букет. Подарил ты мне однажды солнце-желтый пучок полевых скромняшек, светленький букет, без шипов и без помпеза, простенький цветок, как улыбка детства, солнечный росток. С ароматом поля, неба голубого и березы нежной с утренней росой, самый милый сердцу искренний подарок, как в любви признание, ромашковый букет. Ну что ж, дорогие друзья, уважаемые подписчики, гости нашего эфира из далеких стран, регионов, скажем вам спасибо. И, Еще я хотела сказать про книгу. Конечно. Про книгу мы совсем забыли рассказать. Книга у меня будет издаваться на русском языке. Она будет продаваться по всей России и за пределами. Поэтому, если кто хочет, ждет, я очень надеюсь, что до Нового года книга выйдет в свет, и мы уже будем наслаждаться моим первым творением. Так что ждем, ребята. И, кстати, пользуясь случаем, хочу сделать маленькую рекламную паузу. Если есть рекламодатели со всей России, даже не только из Якутии, можете обратиться ко мне в директ насчет рекламы на обложке моей книги. Так что жду. Ну да, вот Наталья к Новому году, надеюсь, сделает для своих поклонников такой хороший подарок. Ну и если хотите приобрести книгу, когда она выйдет в свет, да, можете отписаться Наташе, чтобы она помогла выслать вам книгу. Но на этом мы с вами еще не прощаемся, уже мы переходим на свой якутский язык. Якутский язык очень красивый, мелодичный, так что не отключайтесь и смотрите вот нашу передачу. Не переключайтесь. Келер күнді доғыттар бұ Наталья қоғоннары номну үрі болан ылланан бәлері мелодиялананнар бұ тең әйгіға тақсан әрелер олырдың бірдестері кені олаттарға анабыт қоғонна олаттарым қоғонларым ден үріға Сардана Макарова мелодия аян бүгінгі жоракейхеға бәйтін ұрытын бәліқті кәлі ұры мелодиската Сардана Макарова олаттарым қоғонларым онан жабағабызда істерін.
Günerdin mazdayım Mühetala laba iyilerim Kömür göküdüler, kömür kanatlarım Etekez sanacak kim olur Evdedim, varatlarım onları Etekez sanacak kim olur Evdedim, varatlarım onları Etekez sanacak kim olur Evdedim, varatlarım onları Sardana Makarova, Sardana Elgaholov iye, önce bağlısı iye kündünen iyeke ayırdı kolektivin adından silekti cebbetin tutturamadığı kömürler. Sardana maqtal naçgayırı. Jere iki tıyınca 19 yıllıkta Beşik redaksiyonuna izdacılıskay kampanya követinin en büyük burayığınca ülaki bide. O kurduk manna kek atı egyaga atıga çoğu sergaga Natalya Ivanova urhuyutlarından atkırızka naboraca külserin köre taksıbıtar. Ha şügeyi kadar bile dirin iskohonno bete Jiye uot bile jiye kerker sığanın tohtaptal tuğuna diyekka onotton bege miye onu teksen turarda pıt diyekka bugatın oloq hep balayca oloqan uaçaratı onu tümün yekayın bari direktki muriyet jibutan bette o bıcahıga Jere min sana varton anlık вопросы bir yüzkö diyen kıyıkka bu körökçülerge bu proyekt doğuktan yüzkö eviteydi. Hep bu proyekt yakalamak değil mi? Tu kadar sağlamlıktay, kadar je bartın besaran bu bir de oğugar dekini atkırık kadına andino bir gına tahatları. Amastan çamanlık ıraktın kapsaydıkka biçikten Miha Marina diye çıbıta. Ola diyen Natalya Begi egin Instagram'a ağabıd, nahal bakayını motivatsiyalıgın, tılgınan özgünen jöngal bağa hübelgir kurtuk konuleyin. Barastoy tıyacaqtara manlık sudurgu oloqtaq kehe emniye kehini toqaral bakka üreter söptöğa bitten sanağa geldi bittevittere, потому что обычно мотивационные книгалары кемнях хурьялары улу чемпионнар, тоғара геройдар, улучу звездалар, селебрити деп курдук. Онтон бу простой кыга тугу жонга берен теревден сөбүт деп болактарына Эйгин жон хасаңярын ағар эбит өрүтүнен постаргын кетәлләр, онын халбақ кеһи эйгиттен билибәйтін санатын көтөҕө өрегин эбит ыракан түгәнне түбәспиттер эйхан обращайсыгын алыр эбит олен кенгете тахарыхайын онна дөссү ахары баран моччалы тылынан диэбиттер эсе. Жонну кепсети боллах му ха болон үйөртүбүт көттүбүт агай, онтон әттилер кенегеніне предисловие курдук тугара оморокканады 8 мартага дедилер. Hep onu tuğ bulun sebüyçün retseptlarda kalendar egindediler hayatlar ondan atkırıtka den çer hayabı tepki bollar marinette bola her edakka atkırıtka mortuq haydak bolloy deytini min huraza qaban ılamman üleberce olun qoğar adis küledi hicabın onu kırgıttar bar atkırıtka morar bollun love story devi kurduk bevit sakalı moğanlar tağasta Min kergeminen olup buttan bahadardı öydebimlik tükenlerinden atkırıt kırıhıdır ebipindemin Jorhuybun sağalattım. Sen bunu hağalan rüydattım, onlar rüydan baramın yörü öde marina var, bar nahan arıktık biçikke atkırıt kırmarar kudoşniktar. Bakay bayas atkırıtka. Ayas basıvat nenge hastilerse hereyim uhavla deyipti. Komoyalım oldu olar hanavın tüherbetimse onu olağında Marinam antak energe miye jibe münyak beğe olağa deyiptini. Все-таки bu Natasha doğunan tarihinin atkırıtkaları dediler ondan retseptlarda Natasha dedi onda kinler beğenire отдельно художникlarga biri ikisi lineykanı ordular. Ol atkırıtkaga istoriyalar kolaboranlar bihi beğenit mana по всем канонам открытки, издания, издательства, книжный doğunan по всем канонам правильный atkırıtkaları oruq bitediler. Eğenlerin evi de harif bitedi sanavın
көтөктөрү дейбитта. Итабу чинник жабу Марта Игоровна жактар, андойду жактарын күнүгер мен жамма билбем бастыкы авторская открыткалар презентациялаптым. Күн бүгүнгө тылы жандар көрдүү сылжалар аспын неделяга Оренбург оракы бутум бу күн бүгүнгө горный колорор бир жөгем Марика Кокарева почтамдан эми открыткамна орун тутан үйрен жолунан мактанан марын сурыйбыта. Это тон качугена тем бар, тон обычно где кили Инстаграмга, хандаре кили гай, кто хочет где байбы, то еще лохта тиби, джонор где кили где на где мотивация лот. То он когда бар то биги бэйт активитер бар жонга, эми мотивирующий кора площадка улоп все полда, вот окудо то минда караларда булар эми то просто то хури активы, это сара кепсейдер бит, бэйм улоп полда дияка. Он отоди берегин епигет бу ючалы блока Наташа бэйтин солунун таран кебисте дияка, окудо сана жыл сарана дия кини сана кинигета тасырта, окудо дия бу бичик компанияның көтөйдө чөйдік ғасетикне әхте көрелер, онан жа күнді көрәчілер, подписчиктар, әге өскөтін қолуыра бәяғыт чағыны дәріктері, чағыны туғыры жемалақ болақытын рекламаға тақсырқытын бағара болақына, бұкинеге тақсырқытын бағара болақытына бешек редакционный издательский компанияға бұға тақсырқытын сөп әведер бұл Наталияға, онықтан жа бұл кинегеға әге үләғыр қалмасқы жанына реклама бөлігінен тақсыға, онан жа бағалызда әйеқі ити туы әтебетте қада түбелінен Жауына bir bu Natalya qoğonuruttan bir samay söpülen ahbıt tuğumbalan qoğonum qatırnaqtan qoruy gördüğün gibi. Mettun üççatlı dünyayı söpülübün. Onu olanıttan bileyim. Я спросил, ну, поставь, он и переведет, чем он готов темен ханавату. Вольный перевод темен. Он говорит, была она олохта атынып, тебе тохтан тахар. Ол qoğonu minnes Владимир Киршонкен хәп, я спросил у Ясени рыбу бут qoğon. Ол onu min ha söpülübün. Но именно перевод им был батах ни в коем случае. Бу min benim ondan iyilemit qoğuyum bolar. Тебе халста. Қатынлардан qoruy gördün, ıytabın semer, taptallağım qanna barın, qanna sağın sılçarın. Қатынларым тоңқоңнағын, оргу яғай суғынағын, qoruy satan berbetter, taptallağın ıybattар. Bulutlardan qoruy gördün, ıytabın semer, analağım qanna barın, qanna meygen köterin. Bulutlarım yeğe ustan, ıraq bara turdular, qoruy satan berbetter, analağın ıybattar. Ümmit kömüs günden, ıytabın semer, segerteybin qanna barın, qannamına sılcarın. Kömüs gün kurustuk, körtü kömüs bığınan, sebirdeğen tamnatta, qoruy satan berbede. Oluq puttan qoruy gördün, beybitten ıyıttım, taptallağıpın, qannagınan, mütçü tutan kebistim. Taptallağın adın sirge, analağın körsübüt, segerteyim adın sollağ, menere bolbataq. Qoruy gördüğün ıyıttım, qanna barın surastım, taptallağın, analağın, qağın meygen bulağın. Чугей. Жара Инстаграм страница просто говорит, что открытка тугунан истеннер мен олоқтик себекке сылжауын открыткаларга дебиттер, открытканы ханна бары хантан олыққа сөбейден вопрос ыйбыттар. Билигин данный момент открытка чүріпчіга марыкчан iki сетәһегер бичик мағыныгар бара ақсанақ яқ. Ата коракка егін бары билбеппін соқ бағлақ.
Сөп, отчетуар болғаны де васылан подписчиктар Марчан Торговой аты жетігер 2 сетеске Наталья открыткалара олық ағаяқ экземплярынан бағылыр оның же бағалысты онтон ұйдырқытын сөп бичик издательской компания киоскатыттар. Жәрі онна білген оғылу күліққа істінлік ден қоғылу істері олығын бұд, онан же Наташа бағалыстар. Бұл бие олық бұдығар өрүйдің өрі көті сылжықта ұпсайның позитивін оларға айтсам, онына олығыр бұд бұл қоған болар. Оғылу күліққа істеннік, әдірді әтеққа доқсынлық, иелі таптыққа келтейдік, әбәлі өңді қатылуян. Үләхеткейлі тұрудық, үленен сайдыққа астына, үріннен тәбәнет сүріқтәк, үрдікке көре көтіққа. Доғырду болу қажыңнәқтік, атасты әрелләқ сылжыққа, таңнарар дені білбәкке, сақалы саныққа сәмейдік. Кергенні өйдөгі қойығын, таптағық өрүйдің көзгетік. Жекерген егер сыпсылас, намнарын зығыны бөбейден. Жекер жек тоғыттар. Оғылу күліққа істенлік олыққа сәгетче тұттуғын. Білген же бейеқа студиотер емең ғылжыттар келділер. Ол көрдім же Наталья ама меха әппетағын дуаден қоғанын ұрығынан тахаран же білген бұл кен көрәтшілерге тахара бұд. Ол көрдім бұл ұрығы Матрена Пермякова мелодиятын аян Сардана Приходько бұрыны толырыр. Оның болғана білген ама меха әппетағын дуад бағалысты сәңәрегін доғылдыр Матрена Пермякова ұры мелодистата. Айылды коллективын атыттан ехқа себетке жөрпетін тұттарабыдың көмілен иккеңетен ие күнінен иккедегі сінне кеғардан елін. Онда кегейне деп тұрамын бұл хажы ұры үріқтен метінен Наташаға
ennigitin dağını Tusulokor jol ere destin, unna eygin kuruk sırdı kararağaçılığı gırıttın gemmet ayar ulagar üstündük sidihilere bağırın tura beybi taptından sebekki çırpı bilak bittir bitin kavullen. Daha şöyle ürünü ihtibit, ondan bu birinci bloku da tattal tohuna gelişi. Cekerken Allah'ın bir samay lohan oksunu bütünlüğünden tattallar kendini ağırlıklı hüderbit külçelikleri sütte bükümür bolar. En ayrınyalargar elbette kohon doğurgar anımıdayı. Hatta harekeli bu semen obrahından saha erteğitin diye kergen ağatın olus kiyaka diğer buna sahalı öydöktük oyulugun. Bilgin bu tetimlerkenle olakbut sığınastıra olarıydılar. Ben bekleyeceğim bir yağın. Ondan orduk bu taptal diye kergen iler sığınlar garmiye ulaşamay olarıydılar bağlar. Çap bilingi eğitim bollarına kadar da ülkelik de bananne ospolu disanıbın bu Natalya Ivanova öydü bölüger taptal diye tuğuy diye. Taptal diye miha bazıda bulunu beybeni karşıda. Taptalın diye tuğu bağıra diye kısıp, Kur'an aktılı döhe bağırlak sıya kısıp, onların geyi beydini bazıda bulunan beybeye karıstallar sığanından geyi birde taptığın diye söp. Daha şu taptığın yantılı tuttu bakkağın ere anartas o bazıda bulak, naha çügey istin sığanından geyaqa ensamı улакан тапталга билинini оңырып күнсеп. Это касается не только женщин и мужчин опсайынан семья егер кей бебедигер на күске сыналыктак кей бебед. Кергенин, оғылоргун, аңырдыс кими бағалардан ән жоллық болуқтак. Семенгиден қасыл олып бұққытой? Бей 10 жыл оларды. Ол тұқары келімеға кейл маған девгелла ес. Дейт маған ұлды бат, оқты бат. Оттан біле таптал туғынан қоланларғыр, біле олықстыраға, иккаддытынан олық сәтенгі тапталы немер қаттақтағаны көстер, оңаттан қаз бірдек иеға, мен оттан ақпыт иеға қайдағыры, мен енді білер боламын болғадым, қайдар онық обрастығын, оттан қаз бірдегі қолуыра кәрен ар болуын, әркеге болуын қолуыра, әм қоғамын артақтарына кедер бәйдерін обрастарын оттан бір қарақтарға ойынар көрілі болғады. Таптал ден арастақ болыр, Eğilək, öynək tapdalı merahanay bolar, ımsı gen var geyaqa. Jol tuğunan bir qoğamın ağın edinler hep kömürlen. Edime en ürümtüğün. Keğali kukuktan edime. Sik tüher tügenin kötüden. Kepseme en miğa taqsır gün. İhiyen turangın istime. O karattığım bıraksan istime, bu götür kıl gınatın tığgar, min happın sepsiyene dime. Boron bor sireydah mırangar, taqsar gün külügün tutanın, edimek niqa kistelbin, kepseme, doğutçu kepseme. Göğürür gölüye göller ger, gölümemin ahın ererbin. Çaranga sağımın turbukpun, uğrangın sırsıma segelim. Atır at duyandığıgar, daima süreğin teberin, sollarpın ılık karbayangın setime, enmigin setime. Ardaqtağ ulargın kalıdan, mindeki ıtıma alıpkın, jerken kustuk kajarbata. Ngerasa tama ımsırdan. Sulustan vattarın dengin, oğuru oğurun berme, görme,
толбут ый кереде, толору одулан миндеке. Мин әйені болбадықпын. Дебет, да? Наташа, бұл бүгінгі эфир бұд режиссера Анастасия Килмас ден қолана ақпатаққына әмбелі бүгін айылдықты тақсылап бұд. Ол баға соғы білдер, бұл қолан болғаны дәң сәменгер набы қоланы біле біркеде біле бейт, оныттан жа баға ұлыста білейінде Килмас тұғына. Тағара ұтағаққа. Тұртқа керекін нада. Ұтайын ерқ. Дегендер олар бағалыстар комментарийлер гыттын, қалларын беге бұл эфир бір айылғы прямой эфира Инстаграм страницадыр, оны Наталья Инстаграм страницадыр баратырар, оныттан анығызғы неделяға YouTube каналға айылғы чурапча страницаға оны үшіндік монтажтармыд передача тақсыға толыру қартысқалақ, тоқта материаллардақ текка, онын же бағалысты білеген кейінбас. Ән жигнәқтейд маскынды. Мұтықтақ, селістәқ, барағай, сулы бат, оқты бат, кытанақ. Лағылай бұд еңнеләқ қария, болаңын таңнары солма. Тетігіне қыраттан берінен, түттірі түйме таңнаран. Kadının oğayı sukuna, sipsiye, entıl gıdılere, tattı gör, migin atarı. Üyetmastı sudurgumay gılaq, o kıdalağın gördün, kırık kıy, ulukan kalanı, tuluyan siliskin ustuma, ot bolan ünlüğümün açıdıkır, ölgümlük. Олару мұдыққар жауырқан, суғы нұрла бағында дамын, тыл болын аттығар он yoğum. Мақтал барайы қасылайы, саз болын әргелен келеғін. Ардағым, ұдаққын қанары, минарым құлғаққын манеті. Сырдық қатардым. Саннығын көннөрі, елегет лабағын уаты, үйінен тұр, мен дейма. Швей, оған. Наташа, кратық оской. Соғысына аяр құт қаяда кейеға айылғаттан хебет берілдері. Оны оланаттан мен сана бар. Бұл аяқталаны қайдақ сайынларар бұд, қайы дейке қайығынларар бұд, қынап бұдын түхік үске далайар бұд, бұл арада бейгітен бәйбдіктен құлығы тұтылдақ болады. Оны ұттын бүгін бейхі манна дақастарда беге Наташа бұд, кені олаттан сүрін идетінен бәйті кондитер болат тұран. Бұл манды күрдік аяр күкка ұлларан сылжаранға үшігей олаттан мен санабын қая дағыны кейі бәйтін bu ortada duga is turgun tas tahagar tahardamana etergedilton ochuna saytan yer bollagy bitta. Ondan je bu бүгүнгү жорак эбит олокту мүктенере субу тиен келдер, ото хайда кыныкпыты Instagram биrebir бири час берендер. Ondan je билген Наташа бен подписчиктарга, бен көрөчүлөргө, поклонниктарга же бен Дорогие мои любимые подписчики, я вас очень всех люблю. И хотела поблагодарить от всего сердца за вашу поддержку, любовь, отзывчивость. Вы меня всегда окрыляете. Все мои победы, достижения — это благодаря только моим инстаграм-друзьям и моим живым друзьям. Вот всему коллективу, моему коллективу, всем за поддержку огромное спасибо. И в наше нестабильное время я вам желаю гармонии, уюта в доме и здоровья. Потому что сейчас, что самое главное?
наши близкие и здоровье. Благополучие, деньги, вообще богатство, это вообще ничто. Мы даже не можем выехать или куда-то улететь, путешествовать. Но с нами всегда рядом кто? Наша семья и близкие. Берегите друг друга, любите друг друга. Это всегда бесценно. Я вас очень всех люблю и хотела в завершение прочитать мои любимые стихи. Я твоя жена, мать твоих детей, берегиня дома твоего. Я маяк надежды, свет в окне, где ждут, путеводная звезда твоя. Ты мой муж, отец моих детей, ты хранитель дома моего. Ты мой путь, моя опора и стена, самый главный человек. Мы семья, мы жизнь в окне, в нашем доме целый мир. Мы начало, мы исток, мы и наши дети. Же күнді доғыттыр бастауыллақ көрәтшілер манан бігі әпті беребет демектенер Наташаға топпа үшігейін керені кені же керкенігер кені олырғар кытаны дұрубияны оныттын аяр тұтар кейіқі хаят ардағаны Муза Петровна деді түлеманы жәбелен әтәрчібет, ұнытта егі олыққахан дағана еген тұмнан аспатын, өсі әлбәк қоғаныру аярғар, өсі үлен, өсі тақсан ергер, оныттын бейге маға күйтеведен кенеген тақсарын, оныттын өсі төгіл әтәвет, бұл кенеге реклама аға осыны үбіләйінге надыяр, оның болғана бағалыста әйге бешек издательсы компанияға тақсын Ғасилеске бітер Наталияға, онын жылы кенеге күн серін көрігі әйген күнде олақан көмі оңырық бұл. Жоғынлақтың күнді көрәтшілер бастығылақ, күн күбе иелер егітіне айылғы нұру тайыметін жетін атыттын, коллективін атыттын, идеті істемек Саха Республикатын иелері күндерінен өссе түгіл әғарды лебет. Оны бұл екі күн ұстаты бейге бұға эфир бұтығар, сылжыспықытығар, бейге бұға эфирді бұтын көрдіктер әйеға улахан мақтал бұтын тирендевет. Анығысқы көрсеу қадылы. Бейеға бүгін вадеттата Наталья Иванова.